Pemirsa, Indonesia mewali nureksain penincapan kasus COVID-19 kanton langkungan sia tali diri sane terkonfirmasi positif. Ringgale mangkin keuningin langkungan status nangguda setali kasus aktif kanton ketampenin tur poleh perawatan. Juru bicara pemerintah untuk COVID-19 Miwa Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Reisa Kartikasari Broto Asmoro Mausang, penincapan kasus inucap sampun memargi dawa kalih wuku ungkuran. Pemerintah sampun narkayang utamanyane tatkala larangan mudik miwa arus balik durung pole urati becik. Wilangan ruang gawat darurat miwa piranti genah pasirapan ring rumah sakit, sane sampun cangkep mendaging pasien taler dahat ngusahang. BOR sampun ngelangkungin 50% ring mekata hidangan, taler kekantenang sampun penuh. Dani Mausang Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ring Kemayoran nguningayang penincapan kasus ageng. Rau mangkin sampun ulung dase persen genah pasirapan sane kedagingin oleh pasien positif angken mekarantina. Asa punika taler penincapan kasus taler kuningin ngelimbak ring kota miwah kabupaten ring DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, miwah Jawa Timur. Varian anyar virus sane kebaos varian Delta, kuningin sampun ngelala ring Jawa Tengah tur ketarkayang sida mawah kantos wewidangan lianan. Krame kepatutang nincapang rasa eling ya diastun varian anyar sampun medal. Nanging yening krame sampun tegap ngelaksanayang protokol kesehatan jantan sida nambakin pengelala COVID-19. Bali Pos nguningayang.